ola the tu te ma sa in klo lom le vek chuwa tu chuma chuan pulan lun mo ya chuwa ngawin BJP te Christian te nok min lo ti to dan te aron soi chu ka riep mai ne tuna kan video hi apoi mo zol hle do na ne chu wang chuan oluk tak khan lo ngai thlang che hei he ni a kan siar ngal photanga BJP in Christian te nok min ti lun mo ya chuwa ngaw maras ni somni pani sani somni pali ron ti kul maya MPCC Vice President lalun mo e chuaw ngau chuan vo in ni somni pani thathum sani somni pali chundar khat khan aizol press lapa press conference kawin BJP ten Christian te nok min ti thua soi ria pani aron tia kan sia chun som zel photanga lalun mo e chuaw ngau chuan February somni paru sani somni pali kham the some healing prevention of evil practice bill sani somni pali chu Assam Legislative Assembly chuan apas to he dan hi man ani nuwa chuan ram thima rong bol tu ten tong trai ti dama ti dam na rong bol an nei thin te hi khap ani to don ram thima kan rong bol tu ten dam lo an tong trai dam te ram huai in ati buai an ti dam te chu he dan mang hian hrem thei ani don ati aron ti ani soi tong khan tun thil thleng zet hi chu a theu neu lo hle kan ti to kha nakina annex karon en le huna phei chon irin a in a serious de indona chu wang chuan Christian te hi kan tran wala hun hle mai ne nakina kumin kum sani som ni palia sa kho sang India rama inzat par singe lo om to ti bok an clear ho zelang MPCC Vice President soidanin ti dam na rong bol nei thin kan mi son fila thok te chu avoi khatna kum thum thleng lung in tang tir le cheng singa choya hrem thei an ni don ani awe ni na phei chuan kum nga thleng lung in tan na le cheng nuai khat choi tir thei an ni don ani aron ti bok ani hei hi a theu neu lo le ti alang reng maya BJP hian Christian te hi nok min ti tak zet to a abikin hei missionary kan ti chuang chui phei chu an lo ngei thei lo le nok an lo ti to le ti alang reng ani Kumin Lok Sabha election a hian central a BJP sarkar le ani chuan hetiang dan hi Assam mai ni lovin BJP le an thurul pui dangte sarkar na state danga po apas ve zel lawang ti soi thei ani lo ti soin lelun mo e chuaw ngau chuan BJP thil tumber chu India ram hi Hindu rama siamania chumi awang chuan ke ni Christian te hi nok min ti na lian tak an nei ani har chat na po kong tin reng in min siam sak me ka reng ani aron tia o hemi chung changa nana na hi chuan pulan lun moya chuaw ngau hian en asoi dik hle mai ni Hindu lal ram din hin tumber ania chumi ni wang chuan Christian ke mani me zo te poi nok min ti le to a Mizoram chunga ya po hian Hindu hemi vai kan tiang chi Hindu sa kho vuanang chi hi an tam hle to mai ani khatia in ngai tu awang wanga irin phak bak a khan hetiang chi hi an tam to ang chu chu ring top mai la tiang kan mi thiam pulan lun mo ya chaw ngau tena thil thlir thui tak chunga aron soi chua hi chu adik le ang ti hilo ring photi la chu wang chon ke ni mizo Christian claim te hi kan tran rualangai hle mai ni hei tu na mi kan en zoenga kum sa ni som khan India rama Hindu hi 94% ania hei hi India rama cheng ani tam hem le maya kum sa ni som nga chuan 1.3 billion lai hi India rama cheng za turan chhutani chu nia apui hem le mai ni Hindu hau hi mo chu wang chuan ke ni mi zo te soi tuang khan tam feeling te Christianity sa khona te hi kan lak serious sia ngai hle mai ni ti chunga kan me chiat then khaten vai la nei phai hi chu a thian rim thlak hle mai ni hei kan en ho le nga helaya hian Hindu hi hei 74.82 ania chuan Christian hi han soi ngal dei la 2.96% lekani hei sang ni somni pali kuminami ania tharap ania hange to wang la hei Hindu hi an tam to zi hi 74.82 ni chuan Christian hi hei heti lek hi kan nia Muslim lampang te po hei Hindu chun la zat lo na sa ni chu wangin ke ni Christian te hei Sikh te po hi ni hi an tlema kan tlema ni hemi wang hian tiang Hindu sa kho wan tu te hian min nek chep tel tela India ram pumpui hi Hindu lel na rama din an tum riap to ni chu wang chon mi zo te po hi kan ran ruala
sa khona te po hi kan lak series tun hona hian angai tak zeta ni chu tiang ani lo chuan kan sevel avai an pung tol tualanga kan rin phak bakin vai hi an pung chak ti po hi a hrelo hi mizo zing a hin kan tamani chungte ni wang chuan Christian kan ni chuan kan sa khua hi nget taka kan vona vai te pasala mai mai ang chi ni lowa tam theyang mer in thla pung tur zawk hi kan ni chiang hle zawk ani chu tiang ani lai chuan kan mi zo mai chi a then khat te la hi dam dang eat kan ti do nge ani lo zonga pui chak hla thin lo om le thina ni hei dona kan mu po hi hei hi a mi then khat chun vai ni hen ti then khat chun ne karo ni hi an tia eng po chu lo ni se abula mi zo mai chia an ti ni fp da poron po sa he thalak phei chu a viral na sa hle mai ni chuan vai po lo ni se ne kro po lo ni se la tinga an mu dun lai nam dang ne na kan mi zo mai chia te nge an mu dun lai thalak viral om re kon po hi mi zo tang wal mi zo mi pa te kan thin rim hle ni chu wang chun mi zo mai se then khat he tiang ti ching ho kha chu in siam thanga ro tin thuron ka ran be do chu ani chu chu karin mangai wang ani ya huwa ta lak chi po ani to lo ani hei tuna kan hu te po tia hen nam dang dum tak tak mo vai te po niang ne gro te po niang khang chi te po om puya abi gen vai hen tam zola chon khat tiang om puya khan pasala pa ngai taka nei chu thu thana ne ya tiang po ni lem lo wa an ni nom chen na nang ni sum mu na ang mai mai ya tianga in tal hi chu mi zo mei che then khat hau hi chon sim wang wang ro ti kha kan ron ngen mol mol chawani tianga ni lo choni china kan soyang khan indira ma hindu sa khua hi apung chak sia vai hau hi khatinga ni la ya mi zo mei chia mo arai ve thei thau si mi pa ngai ni ve thau si ma ro chu mi zo mi pa te nge ngai zong le in tha pun pui po ni lem lo wa vai hau nuam tol na mai mai a thena phe chon la rai zuya ta khan nam hlut na le ani phung hi in man lo hle ti kha in hre chiang ta pula tinga in sim lo ani chuan vai hau thla pun na khol in der ngot don ani tu tinga ni wang chuan in mi zo mai chen khat vai kop ching ang chi te enge nam dang ngai sang an tiang chi pasal le nubui pasal nei pa ngai du tak tak si lawa sum hu na na khatia kop kwal vel ang chi kho sim wang wang ro namma hian chiang ila Christian kan ni chuan Christian anga om mai hi a himani tenga i lo chon ezor khopui ange po hen kan rim phak bakin Hindu kan tiang chi te le Muslim kan ti da an tam to hle kara mizo mai chi hetinga om thadu lawang chi an lo lang le sek hi an nei om hle to mai ni mizo tlangwa tam takin tun lai angat phei chon a thin rima te pon la to hi la ni chung chu ni wangin hetiang thalak duk dak lawang chi te om to lo tur hian mizo mai chi vai kop ching ang chi kha chon sim ngal wang wang ro ti kha kanon soi ngal bokani